who Deputy Speaker Kalome Vena February ni som pasari atanga kanchan at hakan natur seson zona more kan obok don ta luang takakan nei thena na min hroi tu pathian chunga lom thu ka soya kan speaker te deputy speaker te le assembly thok tu te in pek na zara lim taka seson kan nei ho thei hi alom om ka ti le ni demand hi ain to tan soi kan tum deu nangin kan minister power minister demand kan soi tan mayanga po deputy speaker demand number som thumle pakwana power electricity department hi when department demand soi tu tama wangin toi te te kan lut zoi zoi anga soi kim sami ka tumani hey power department big hi kan ena kumin bia anda hian kumkalai ari ain cheng noi sing khatsaruk zani le somnga in amma bi kha phalawa achan po kumkal liam ta khan ri ya sing khatsang ni sakwa somnga panga point period pasari pek belania in dai lo tur sa kan handa ringot mai hi re lo te han dil le ngei dona che sona ri a chisa chu kan ti le donin ka hia helai hi zo na kan nei dewa tin kumkal meka revamped distribution sector scheme RDSS akhan smart meter infrastructure tan SMS tour noi zali chuang kan dil bela kumin bi a hian reflect le mia silawa heng te kan ma mo to lo nge aski ma top to ti kha kan zo tani tin smart meter hi mandei tori angin engtika nge kan man chan don tun din huna hen smart meter mang hi chung ko ezang nge om to ti hi kan zo dua tin electric vehicle charging station hi electric vehicle bang kan nual ta siam ani to em private farm te hian heng te an siam ve them ti hi kan zo tani power thal su aturata na tuil HEP te tui vai te adang dang adar zo thleng po rom man na kan nei hi lom om ka tia chak taking kalpui se power in to del hi kan mamoni ti in kan sei du ni demand number som lina commerce and industry hi kan soile du chu hey commerce and industry department a hianin soidu tam tak kan ei jinga budget estimate ngau ngawa kan thlir chuan budget pui state sarkar fana changa tho tur ni lu bera industry le mining department ani chungin capital investment a chuan zero deu thoa kan da tlat maya enge ni lai bor hi ka thin lunga zo na lian dewa oma tin industry department hi liana a noya corporation sang sang kan nei te jitko big kal tangin voina khan kan mem bathin khate pon an soya EMRS building paruk sakmek ania sarkar ma sahun laya kan ruam man na le phalna kan nei kan saktura kan ti hei advan ni tha takin ki chung paruk zinga chuanin maram kan bial area pake solenga khian kan hun la kan bol pui le lekha sakmek ania hek EMRS te hi engtika nge zo thei kan be sei tin zo han ko kal tanga kan budget bu po lang broom warehouse noi zani somni pakwa senga sai tual sakordai le bir kho khirate kan sakme ki nge kan din mun abi takin western belta tlabung sai ta te khothang lampanga silsori sai ta te mun tam taka hianin mun phia thar tam na lama hianin sakbel zel kan tu mem ti te tin industrial estate complex kan nei hun sang sang ami hi industry atidu te ta na mun ommu mal to lawa hian encroachment lian deu sarkarin ti fel tumin mala deu di khan kan ria khang te kha kan in thian fai don nai to em kal sarkar mi kan hum hal thei don ta em ti te small and micro industry nei tu te chanpuina konga te alian tham scheme lian unati le thil dang kan soya khatiang avel phalo ate jok ta na hen again scheme kan ti thei tin chu ai te le zol carpenter te thil dang ho ni danga subsidize kan pek thin ang ho ang kha pek le thei dum na kan nem ti te kha zo na kan nei tel ani le pu deputy speaker demand number pakhat na kan chief minister chen kan chanange legislative assembly thuma thea ka soitak ang khan kan speaker hova imi kai khoina alom om kan tia hei kumdang kan hu ngai lo digital equipment tan 10 lakhs da ania alo om rualin digital equipment ti changtlun na ta na khan enge ne ko vardon ka khelova a be tham nge be tham lo ti kha kan target kha ka khet lo wangin
he lampang hi AI te le thil danga masona ak chak to wangin kan address tam angai wangin sumsen tam up tuling ka khia tin ro rel na in assembly house athar building thar hi kan nei don ngai moti ngai tu na kalo ne ya capital expenditure khan 5.5% vela oma assembly house thar tur hi chu sum sarkar kum thar ai chon ala lang don lo mi chu ti te min ngai tu atira amun tur kan na te nei fel lo ani mai theya tin kumina hian makdeu hlek maya zona ka thinlunga kan nei chu kan house leader poi menon chang se kan du chu ni som ni pali thani sang ni som ni khan Mizoram State Project Monitoring Committee malak na lekhabur thatak mai kan donga alo ma mai ro chu he house kan present chin hi chu assembly committee te ani ba ka chon constitutional body MPSC te lok ayukta te CNAG thu te lekha ba khi he house ayan kan table mai lawani kumina khan state project monitoring lekhabu kha khan pa kan table ringot kha helai hian he house kalphung thina kha akal pel de wing ka khia chulai te chu kan zo ta thil tha ni vai kan ti mai nge ti te kha ka zo na ani tel ani adot le chuan demand number panni na governor hi kan soi ram dua asum le pai involved te tam lova char sa te tin vote ta te a engma lian tham om lova ka zo du chu kan state sarkar le governor tho ho na hi du tu sabin thalowem o abi takin autonomous district council CADC le kai noya po cabinet thu le governor thu in kalte governor thu awanga cabinet thu khoma against the governor decision angdeba hankal hian democracy akan institution poi mo te ati pam maim press conference te po kan nei ni heikal zel tura film khurwa tul em kan tia demand number pathum na council of minister khan kan en wangwanga BE sang ni som ni panga ni ruka khan noi zaria samli pani point paruk pasari tinya sa ni som ni paruk ni saria hian BE ya zakwa pathum point pali pathumania noi som ruk point pasari parukin apunga mai chu kumkal la ya khan revise a khan za som ni poriat point panga in kan tipunga enge khate kan revise zak angai na san kha ti te kha min thil fia the chuan khalai te kha kan sei duwa demand number palina law and judicial he claiming kan lut le dewanga hey law and department budget hi mason viawa BE to BE han chutin budget masa in 17% velin sang RE tanga chut 4.30 in apung ni hian a hiat theya chuti rol chuanin mani loka assembly committee PAC te kan hankala capital expenditure tur hen 0.01% a oma long try district court hi sak kan la tum lo de nge di district da district court thatak tak kan na ya long try district court sak na turi ro man na kan la nei lo de MEO ti ngai tu na kan na ya chuti rol chuan pu deputy speaker voine hian kan house leader poina minron react turata na ka du le kan soidu ka ngai poimo em chu voina hianin all NGO zo bok note press statement te po kan lo muwa van doi thak taka PF lalom kimi pu PC lalem bot zo bok note civil hospital lung le rai che boral chungchang le athu chu kan house leader point pu deputy speaker a toni voina max 2.0 launch na health minister pona soito hemi chungchanga hian har satna om hi chui chianga mala turin judicial inquiry mo magistrate inquiry hi kandin nge hi tuling ka khia tukin zinga hun man deal kan han tum dewa engamo poimo big ama chu kan member job ta pumon puyan mau chi danglam big khan alola to wangin he huna hian kan han soya kan house leader in helai chungchang thi na hi kan zawai ni dinglam le veilam ten lungrun kan ti ni hemi chungchanga hian mi pui himna kan health sector chunga engemo om theya hian digna mu chua atul katia chu kan soi duwa tin demand number pangana vigilance a hian kan soi le du chu hei lok ayuk ta hi ti chak lezol atul khop maya investigation wing hi kan din chan vea alom oma
ama chu pangavel or chawin case tam zok handle turin ACB ten la tananga ya independent investigation wing hi kan nei tul to kan chen omlok na kalana chuan investigation wing a somthum le pani chom police an om to a chu wang so kan maso na lai tur tak ani wangin kan house leader po in helai vigilance sangtu an yengin helai hian na sazokin ma min lo la pui atul katia adot le chuanin vigilance a hian kan soile du chu kan house za om takina lungrual taka kan paslan leng pui scam kan ti CBI in chuiro se kan hanti kan bozui dana hian mani khani kan house leader khan house sarkar malang na anon peya alo ongkhopa kan en wanga government notification in he complain oma wanga chui phalna apek na chia ania amma ero chu copy to number parugna hen director CBI ti ni chawa a CBI bi ga hian hemi hi vigilance string lekha ziakin hei hi house point kan resolve an min an chui saklu ti hi kan ziak to rengem copy to secretary governor ti te CM ti te sa officer cabinet secretary ti te kan pek ruala copy to the director ti dingot thi chon action na turin kan sarkar hian CBI kan na ti tak tak lo mi nge ni khalai kha lekha kan don kan hulo wangin hemi chung chang min on react thei chuan alom omanga a complain na tin chu mi piala ma chuan hin kan zo tel du chu case register ani to rengem chu kan house leader hian min hil fiat thei chuan alom om ngotang ti in khalai big demand number pangana kan soile du ni demand number pakwana finance akhanin hanlu le kan du'a po deputy speaker finance hian kumkal lai mek RE a heti tak maya figure atlemi enge mo om zia le o katia supplemented demand for grants ani somni ban hiru kan en chuan course athum samget pali point pasari pali chau deal bel ani loi sia under utilization atam viau nge kumthar lu puitur unspent carry over atam viau don nge kan sarkar hian financial management athiam lu tuka legislator ho hian budgetary system kan thiam lo zok kema le kema po in zone lian deu kan ni adot le chuan kan member then khate panan soi to a Mizoram budget phar to a voina hian kumkal tura sum mi puitena kan man tur aya kan leiba atamber tum khatna hi aniem hei budget thani nge ni lo heti tak maya kum khata vai bel se sang thi don chonga sumpu khantama kan bat bel hi budget thani nge ni lo ka thiam lova tin sarkar thatak budget management thiam tak angin kan han soya ta chon sarkar na thoklo kan petha a kan hantia sarkar masakal to te petha lo di som panga nuwa kan han pe kan han soi kha covid kai noya khovel india economy chiat lai kha ani maya chuti la chon tu nei kan ti thate rengem pension poisa te PE te group B C D te chu thathar tira kan pinge ye group A te hi ni som don dona kan pe char char tholo mo tin chu changa ni lo CSS noi thok samagra te po thani thathum kan ba PM3 noi thok te pe chu tharuk deu thok kan ba chu wang chon lo pe ko nga kan ti thap wi lo lak han ti hi wan na chi ni em le kan din mun alo tha heta sum kan pe thia alo mom khop mai GPF te po kan pe tha chu ti khati kan tia alom oma adil zong zong chu ala dai lo wa quota system te po kha om chin kha kan ti bo te kan tia abo chi em tu na hian alo om ve lo mo kan ti thakop mai ti hetok mai lo mi dang ai thau chuak in soibi khi adikem ka ti ni tin saski loan kan pu ka loan min pek bel chen khat te bo mi pui hiat turin thudik chan lo lom man tan vai bel se zak chuang min pe le te lom man ni lo kan pu bel tur min phal sak mai ni lom man chu thona kan don ania pu bel min phal sak na loan te kan han rule tha dewa loan la le ro min ti na kan bat tur tho khan dia lom man hi in soi ma lu tu thina ni chu wang chon kan pu bel tur min phal sak india economy lo sa seta chumi na min hantia kan la bat kan la rul nge tur kan soi moi dan hi adik tok lovem o kan tia tina china kan mem ba zom ta kan senior doctor thang te soi kha han ama pon ya an lam kim lo dewa kha hey ways and means advance te OMB te na ba te NCDC te EAP te saski te
ข้ามีกันปุกเบลโคมาค่ะไว้เบลจะสารกุศลีสมรีปังอาปอยปนีปังอาผู้สิงกุลเลียนจุงอาassembly โจดัชานนักขันยาเวสันมินสันติเดียวไม่เปิดค่ะค่ะสวยสวยเดียวว่าปุ่มปุยกันบดกันปุกโตDecember สังหิสมหิปฐุมจังอาJanuary สังหิสมหิปรุกันเนี่ยไว้เบลจะสารกุศลีสมรีปังอาปอยปนีปังอาเฮสรการเห็นปุกโตที่ค่ะก็เสียนนดูนี่Ador le demand number som le pakana secretariat administration kazote to deputy speaker e-office implementation IT equipment tan RE noi som nga pe kanya e-office apoi mo telul den kumin BE hian sing khatche kan da atle mangem le ti zona kan ya akan sei bel tolo menge demand number som le palina planning program implementation bi ka hian hin han soi thuak kan du chu major head capital outlay on general economic services noya khan object head somsari pa thumna infrastructure asset RE noi sing khat sanga za ko song ko pali panga kan hu a hlom pui bel hi saski PMGS UI PMGV ke te nia bi eng ma da anilova chu ta ka zo na chu tribal affairs kai shuai kai noi development big takin PMGV ke te article 275 kan ti bor ho hi planning noi hian kan ma son na hi a chuan thu emo CM hoa angai to hian ngai to na tak an seng man lova kan minister felzok ta hian dang hian han keng ta se a chaim example a kabiala construction of multiple purpose hall at darlon article 275 mangin sang hi somni pathuma khan bul kan chan to noi jasari chuangman physical po 49% maro chu financial 25% chu zual orama a minister in charge po ka zugbia vo in theng se PM sarkar nuwa ato vek ringot maya ading khoro ringot mai ni bo zui adni lova a minister po ka zu mo dio po ka bia mi ka pe menon channa po sarkarin kan zo hei hi zo chepe alas wading ani sarkarin helaya hianin physical report te financial report te le achul hiron pese poisa kanon peleng ti le kha ngai meron thon po department ka petowa sarkarin hei chen kum khat chuang ati po ongoing khami 275 1 noemi ho zong kha zoram bun sanga ato muk mai te hi kan house leader hianin ayan kol chunga hian a penga tam dewa khalai kha khongai takin si sotma sapo ka soi to han enjui na ni leta se a chao mange ti in kan soyani apu deputy speaker ato na tak ani ta ka wangin vo india hetiang anga hausa lungrual taka kan han soi ho le ani na taka chuan chief minister demand han soi ni chu chang de ule ka burok nei po helam pang ive lampon kan sak ma se thakhat don ramtan kan soi hova atop na him taka kan khar ho theina turin ke mani ngai pon kan soi hova thane ngai takin a fei ke bar lo theiang berin thu so yang po kan han tia chu tiang tur chuanin ke mani po kan bo saina ni a lim taka hemi hi kan pass kan dur wangin atop na taka thil pakhat poimo tak om pu deputy speaker kan ram khoi a oma chu kan house leader min chan ji di changtu nyangin ministry of home affairs in vande mataram ngai thak official function zirna ti turati hi he sarkar hian eng agin a ma chondon nagalanga chuan dodal na oma 371 g mang hian voina jana kana mana chu tha e aba kan ti hi achulim ro min re sakang ti mezo ina kan nam hla ba ka hian vande mataram tali ti lowang he house ti hi ka soidu ani e kalome